kubor nakaslem jong unongsan hima. Hadin baladap ban I no akam komu MLA uba PT saw kami habaya kiram kilat pathai kubor ulako basis 4% undang job yang na maulai. Uba saw kami ulaong shim yakini kiktien jonga mentaka khat pratari ukala lingkot arhajar arpulai ngasngau scam bangan wan biang komu MLA ka maulai. Kumbalong menta kipat ba ka maulai kilong kibastat kipai uba PT saw kami kawai pat ka kabu ka ba PT saw kumi ulay thu baki pat ba ka maulai kin jiet biang yu ka de ba ulalong unong mi khmat ubalaslam ulaong ru ba baro kilangya ya ka NPP ki kwa ya ka UDP ulaong ru ba kumbalong mentau la dep bantip lupa ya ka psychology jongki saw pu khandai hajar tam ki pat ba nong thap vot na maulai ka e ka jingkwa jongki bat kam dan jing e yu ban jom ulakop ru da ka ba ong la da job uba PT saw kumi ula syong lupa ha kasuki ke bahakmat dawan kiwe kin long hadin. Ngai tu yepi ke long bomen mata kasi ke dekat mata ke you take my words. Mata kasi ke dekat patrik jong January arpo pulai. I'm very much confident I will come back as an MLA of Mulai. Okay. Di suatu ke long mata bai ba jong mulai ke di bestan. Di suatu ke long mata hi tapi ya som seneng hi bai ba hi suatu ke long berfak di pai siapa sebab PT saw kami ni kau, bagi juga, ibarat mata UDP. Jika ada bantir sungai ni kalau mata, kau belum bertanya kan ini syahi. Kawai, plus point juga kalau ambil veteran politician. Second to that pada ada bantir sungai kalau boro langya kalau yang NPP, boro kuat ya ada UDP. Kamtam apa kasih jantiang anu suki tapi dia kumno. Bila berikan kumno, baik wong dangla atau bagaban kapan yang parti dangla mata UDP. Dengan 100% you take my words di 18 January 2023, I will come back as an MLA of Mulai 100% without any doubt. Nobody can stop me to that I should come back. He kembali ke kata orang di mana kembali mata kalau bapak ni kalau yang cuma kalau wilayah money politics yang ngaju orang bagai this is my profession. Kalau kita ngaju orang kita boleh lagi tengah belong syakri baik. Dia belong syakri baik. Duduk barang setang later ni ke feel yang stup ha ko bolong matang la ngalo bodong la study pa ya ke mentality psychology jong ki sapunda hajar tam ki voters jong mola relatif ke psychology ke mentality ke bagi kwa mati de ha jo ko de kadang don jing ya ka ban job mai pai ba ko mo jong la ko si mental langi hai mata ya ki 18 years above room daga yang ki stup long ba ka future jong mola ka future jong state dan baptist ko mi mabeleng is a leader. Jadi kami besok ini kita nak lihat joki gimana mau pagi mulai kalau semua pak kalau nanti bapa disau kami, job siapa disau kami damdan mana orang bertahap apa kayu, damdan bertahap apa serta will be in the front share. So I will be in the front. That's what that apa? Jadi besok ni syong lepas kat syuki Mahmad. Jadi dapat kami bertahap sesuatu sesuai, bagi the one sesuai kalau sedin. Bisa betul apa? Katakan mereka kita dah lupa. Job disau in the front share, they will see, but others will be the back benches. If you want to go on back benches, mending ini buat somebody. Mau lagi bon game ni, tengok lagi kan game ni, but main speaker semua bah. If you apa, baik jom jelahi berapa community, baik jom mulai, angkat terus hi, baik job, mengelai kelong yang kecil, jom je perlu hak ni semua mata. Oleh ngaruh pak berjob itu. Very sensitive, but complex. Berhangteng is dia hangteng dan kalau para kasih sudah hispa para kasih. Orang tanya di kursi behek silak tam yang seperti pop tapi buat population dan silak tam di nasional hangteng. Kita ke voters to sem sisi asli mata yang seprasi sampo mata kalau saupun daya tam tak bisa apply root dan poin mata sampo aja. Dengan bikin hangteng maka kita golong para kasih. Isu beda je pergi nang tai babon nang tai para kami nang tai kebun gilda NGOs berfan mi nang tai dengan ngalapit bah hak beda ke long nak benta jong isu ni je beriu dia ladon kongres mana kadon kongres kuntu apa ngape isu je beriu restu kongres ketika national party ini kalau dia thinking only for national interest, not thinking about the indigenous interest. Ini think nak national ani ka nak kalau national mata kemdan kana mata indigenous ting pun ki issue ang PKI ki issue PKI jang isu jong ILP ada isu ILP apa mungkin ada jong isu ILP ngapek kongres wistu ada kongres ada waktu kapon menang kongres
Pihak tu kata hi ngapegan nak liang jongki lamno nak dida bila tutup tu mukul batwi dida kemudian nak liang jongki kalau ba adu kata betul from the heart bagi lo mana lagi ban so komen mengin demand iski ILP menuju alisi kemudian nak liang jongki mabalai ini apa apa parti jongki option di parti Indonesia kata kalau kami kami important ada kata kami bubun isu je beriu kalau mana liang national party kan belong interest Tengah lah berkat benlong besaf kan orang tak itu isu dia berihi dengan UDP. Ya UDP hi berkambul lidah, lidah kita melapang lidah kita abdul kemensim kita kuat ben kemensim ban syakri je beriu ban isu je beriu mengi hak berkat nak bagi beriu jang. Dan yang kumno bidang apa jal parti election je beriu dari pilap nong kat bohong. Dan humility bah ni ketiga mentah dia bagi dan lang nak yang jungi humility kan hampir. Here kan very different. Ingin mini important kalau isu kalau cek isu yang beliau bagi isu ke bawah dapat nong baru asyik kata pasti lah kadang LP lah kadang minta kadang bodoh isu lah kadang motor lah kadang mereka inclusion yang kasih an garu lagi engagement lah parti of India dari berfak opini nak kadang kejungi kita lomba angin press ni siapa yang beri nama apa tidak perkat nama tak jelas bagi jong kita macam Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tunai. Hoi kepada TMC si Turki sentil di kalayaban tingkai. Trilum jungi mentala dari kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah. Trilum jungi mentala dari kapor ka jingkelah. Kisur ngin pensawa lawan kapor ka jingkelah.